Me de Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe too much G8. Too much G8. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. For me, ma obibia akwaba ede ebatu ma GHSO. Yamisha was said that Damunya ebre eje edra eti ensema yede ebebe somo. Most for money about a PS capan and so minimum edi eye eshe. Na ebusia for and that day DHS as so for me no and saying time de womo e trendy ewo eye or my gun and mu epa eye prophet one Ebenezer Adako Yadom ena ebiemo so Reverend Isaac Owusu Bempah. Na ni nyina eye entokwa wantwantwi a ewo eye wo mo entemu ene kasatwitwi bia ekọ so achese akoye baako ede na baako koso so na enum no chese age entrene ama akonfo nyina mpo ede wo ma no ato eye ensem no emu ebie na ebusia eno and I still na ensem no egusu a ekoso na prophet 1 ababonten ensem bi ababa betu edwa wo chiremu a yem papa Reverend Isaac Owusu Bempah ebrea na so obekai krampo na waba ne nchen aba beje twire dia mekire pen ede akotwira ne nsohwe pen na no ministry ni mu no wakwadiri mu wache wo mu ede chen Reverend Isaac Owusu Bempah na se wo besua bibi a wonsua ahobrate ni ndie esanse wo no wonim de chen no ewo nyamedwuma no emu na nyamedwuma no mu no wo ba ebebebeto no na ensensem we ya wakeka ni nyina na busia mu nyina mu bekai Reverend Isaac Owusu Bempah kwada ede kokotwa Opambour adapa ma chese nonsense bebdo kokra bebetwa Reverend Isaac Owusu Bempah adapa bi ma na na grada so de na no ebebetum na no na chese sa entokwa ni mu no yem papa yi asan so ababonte prophet 1 wokogina ne prophet 1 TV so chese no ne personal television station a wodi ne dwuma wo so no de sa ensem we to edwana say ene wo kan ne nsem no say I am disappointed in Reverend Isaac Owusu Bempah for teaming up with his junior pastors and throwing insults at me. I don't understand why you should join hands with your junior pastors to insult me. You are my small boy when it comes to ministry. I started ministry long ago before you even started your ministry. I am even sure you used to come for my spiritual pen to write your exam. Stop insulting me because you are a kid to me. They say we are the etu ejanom ena amagana for bebre na so ano asore ewo ensemi eso say papa prophet 1 esori a dane da oye wo so for no benyam ananipa wo no benya no o kan say I me starting nyamedwuma na wo he me starting nyamedwuma na wusa mani de ma me wonim dia awo nyamedwuma nim ma ye nyamedwuma emfiese na wodi kan anaso wodi ebo ne ho ensam na ne no na gana fo bebre na embo enju so se adebi nyamedwuma de fo ho ne empre dodo a wa start anase emfie dodo a wa ye nyamedwuma se unya unyansa anase wonim de mu edra akorakora wa be start ne de ye na se yakrompo bitimi ababa betwa enti wudi mfie dodo ene mresanti a wa starting nyamedwuma compare anase wudi etu ho pa dia ene no entimi qualify wo sem enu no yembu anase se esa de se akwada kura po no so wo hunu ne nsa wo kura wo ne mpanifo ena edidie enti no one shine kasa e woka ede ni nyamedwuma wa ye ne predodo no onyan se wode eno etu no ho na the statement a wo make say I am even sure you used to come for spiritual pen no crampo na just say papa ne nsam a wo ka no wono amu no crampo no wonji ndi ana se wono amu no kra enya de se wo betimi de ne sesi bu aka se eyampa eda se ya na se da se wo Reverend Isaac Owusu Bempah wo ba me nchen ebebeje pen se wo de kwakwa kwotro wo exams enti
we crampo eche say yen papa yi entro e na wo twa e de eto eye Reverend Owusu Bempah eso ate so pese wo good animu ase enam eye ni di awaje enam se wo say wono eye the nation prophet na ebiem nso so wono so the prophet well na ehu ne say papa no overshadow no anase papa no je the animu nyam enu nti no pese wo good animu ase se ne ebe ya Ghana for ebe kasel wono prophet one ene ya de na so sad de wo ya enye ne kwan so a eno na buso fo mayen hwade o asofo mienu ena monya montokwa ena moko na samo de like bibi krampo anase cement mo wase bi akoso ewo esumu ase anase se akoso wo ba bi na anye da mo amaya enhweso de ede ama eye Christopher ana ensore ma ana sori amoda no mumpo ena mo yesi ne mo nsore ma so de mo koto so wo mo ba atwede mo koto so mo nsore ma so eye ana se de ense enfata mo preach wa sori de mo koto se mo nsore ma eda se suban ne eye ne ye ni bia dia mo betimi agina etu wo mo afona because mumpo mo ye di kanfo mpo ni ena mo ye mo sei mumpo mo ye di kanfo ena mo si mo ntuma gofi awa bontense wo bia ememehwe bie mo de mo nsama ba beto apampan so etowi na ne nsore mam ene nkwada wo mo eba enchirima wo mo ehwe mo obi wo wiase a wo no so fo bia dada no anase yetimi akonvince no bitinyame asem so wontimi mbra ya memu na nyame mu na nkwawo nyame mu ede nyame mu de nhire nyame mu de mpagya emputo na wo be hu se asofo mpani fo akuku da ma cheso ma gimudi wo memu ne ye bi sei ena mo dan na dia se nipa no eje no be dwa fa Christopher ho eje no be ka fa Christopher ho eya asofo ne na ka hu bi emma eye sa nansentem eye bu a embu anase ya nyame ni ma yidi twitwi fon eya asofo ne ka ho anase eye church members no wo mo a ene disaduma no ma eye nkofo entimi mpu eye nyamesom hu ni se nyamesom de enye eye esompa ebusua de ekoso ide na wo so obetimi aka ede afonfo wade ntwa wo fa nsemi hu ebra e wo too much comment section ebiem so like videos na share all the social media platform so which means so follow your IG page and your Twitter page so @tumagh_ Facebook @tumagh meeting at the EQC kapa that's na ye besane share makramo Too much GH. We boy what shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No anybody de bia. Me da ma say love you. Too much GH. Many have come and many have gone. But you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.